بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالقنا جميعا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل فمن تشبه بقوم فهو منهم وقال في رواية كلكم على دين صديقه فلينظر أحدكم ممن يصدق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيبي أنجل بتدب وم بكاندر سنتر كوميرسيال مدام بريدو كلا بمحاضر أم هيوت إن يتي الله تبارك وتعالى إن دون كنلار من محمد صلى الله عليه وسلم إن سيدي تك على ريوتي دو إغونغا نفريو دو لورم ريال سونا الله إن سيدي كنلار من محمد صلى الله عليه وسلم وجيء الله كونلار الله سلوم في مسيبي جلبة لكل مكان مقال سائكلا إنوكو كلا harako wiyete kon tem no wodi harako wiyete kon orbe jour no wodi harako gasete yewtede no wodi ko gasete banginede no wodi kunna fi akhir amin nasara fewndo do hiden ka sakkitorde hitande an nasara fewndo do hande hiden e do 26 décembre 2018 kama ta'rifun sayajtami'una an-nasara لآن يعني ليوم 24 و31 ويوم الأولى أيضا في شهر الأولى يعني في سنة القادم ونعندر أنه النصارى بموقع بيوضع فيتو le 24 décembre نوبيتو de le 25 hibe fibi hibe fandi ko Noël yani ko mawlidi Isa al-Masih yani ko jibine gol annabi Isa hibe fibi do be mobondiray le 31 décembre be wi'a hibe wadde feeto weltagol fi ko ane on lande ko wanno be mobondira be wada ko wiete comme feeto e le 1er janvier hitande hesere mabbe wonde naatde ndek jonno musibbe julbe mawqiful muslim في هذا المجتمعات كونوني رول جولدو كونوني دارني جولدو اندر دو موبونديره مابbe tati mobondiral juldo rol juldo ender do mobondire tati hare ko otora o jeeja ko yo pottitode wota o participude wota o kafudude e mabbe fi kala e andi radio na ko burede jentede RFI ko tawi en yewtude hande bimbi ko wotiri e leydi kawtal e men wonde de kambe be kafidi e annasara be wadi feto Noël hanki gemma kambe be sudi hakkunde mabbe be moƴƴininene goto yagangal hakkunde mabbe yaani ko wiyete ko annasara ko wiyete malgré yaani ko hunde yurmunde wonande makko kanko julɗo est ce que ndin leydi waɗunde ɗum est ce que annasara meeɗi ɓe tawtude waɗugol qiyamul layli haysi ko nde wotere ka juulirde est ce que annasara ɓenɓe ɓe kawtidi ɓe wi ɓe suudinene goto yagal ngal hakkunde maɓɓe ɓe itti heenno est ce que ɓe meeɗi ɓe tawtude e jumare wotere ka juulirde min waɗi kalimatu shahada meɗen arde min tawta on juule jumo est ce que ɗum meeɗi waɗude al jawabu ko la jaba duye on ko waɗani idan haray oɗo julɗo wota o duufo haqqille makko ɗen o muuɗa yo ƴettude o muuɗira ko duufa ton ne laaɓa Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala nandintini ɗo yimɓe o jeyama e maɓɓe nokkugoɓe maaki fof goto kala e mon heno e diina jaatigi mum na yo goto kala e mon suɓo yo goto kala e mon ɗaɓɓo ko hongo o jaaɗindirta ɓa haray ko e diina mon on kanko woni no jeeya e diina meɗen kan luutondirgol tamaman ya yahuda ya nasara masalan sondari ka bay nelaada Allah sallallahu alaihi wasallam maki qasiru shawariba wa aqul lihya wa khalifu al yahuda wa nasara an nasara al yahudu ngikku mabbe nun hay ko be juutina sunsun koji di be labbina bayde fi luto ndir gol e mabbe nelaada maki he onon taƴe sunsun koji di mekkon e hawa awasi lanne di fembe take di labbine
mais mekke haadi woɗɗo lan wirɗinɗino mbaɗen accitonde fi to yo luutomi e yahude en masala haɓa yehi ha wati wodude alyahuda hoɗidaɓe madina wonɓe accude baye mum e laaɗamake très bien komi wino yon fembo yaride ɗin acco mbayɗen fi yo luutodir e maɓɓe ɓay ɗum woodi e maɓɓe kadi wonɓe accude baye fi wota en nandu few fi wota en iwlo wode few joni ɓirsine baye mon ɗe waɗonɓe couleur jaune ma couleur vert ma couleur kala dow couleur hala du wona ko wiyete komɓale ndaari ɓeɗo ko wonno littude haati wota en ɓattodiri e ɓe haati wota en nandintino e ɓe ka littugol fi wota en nandu fi wota en ɓattodiri ɗiɗon andi hari ko yawmu asura a hoorete yani ñande sappo jombente tu kono weeti bimbi madina tawi weetay aɗa yahuda haala no hoori ñande sappo jombente julɓe ɓen no hoori ñande sappo jombente nelaɗo makino sawona ba paade tout min e ɓe men wata nandu ida wajadani amul mustaqbil la asumanna yawma tasi ɓe maki inchallah hitande arane ne si tawila mi hoore ñande jeeɗe fitoyo men luttude fitoyo men littude joni noon ko an ɗo julɗo woni wowlude ka micro e radio mo aduna allah fo jenti RFI inna wowla hotto bor minen nde e annasara ɗimmoɓe amen ɓe minen julɓe pays nokkel kara men tawtunoɓe hanki min waɗi noye min waɗi feere ko hunde yurmunde ko hunde hersininde haray ko ɗum fanade yewtude oɗo mawdo ko wiyete comme 24 no weytude le 25 wona fee to julɗo ko wiyete le 31 décembre wona fee to julɗo ko wiyete le 1er janvier wona fee to julɗo al idu indana idayn yawmul adha wa yawmul fitr ko wiyete comme fête e nder hitande nden fot ko ardata hitande kon ko ɗe ɗiɗi e junngo men ko julde suuma e julde donke musidɓe julɓe inta ko ɗe ɗoɗi hino toon kadi idul subu'i yani juldere yontere yankere ko wiyete ko yawmul juma ñande juma haray kon ɗo participate ko lutti ko woɗɗito ɗe woɗɗita de fii kala enen kadi min lagine ɗo leydi julɓe ka woni ministre julɓe gouverneur de ville julɓe ay piiji carrefour ji ɗin fof e laawi ɗin fof e marché ji ɗin fof no halde fotte yo juɗe yo labine fiiɗe ɗo feetoje ɓe joni noon a yiyata ɗum ɗo no waɗe julde donki a yiyata ɗum ɗo no waɗe julde suumay a yiyata ɗum ɗo no waɗe ñande capantati donki a yiyata ɗum ɗo no waɗe ñande goo jombente al asab yani yurmede e mettede yo allah ɓeyde e moƴƴinande haray en yamiri ɓiɓɓe men ɓen fof e miñiraɓe men ɓen fof e goreɓe meɗen ɓen fof wota goto participe ɗi feetoji ni ɓornanagol ɗi ni defangol ɗi ni yarangol ɗi ni wulnangol ɗi ni yaltangol kala noon e participande nden fof al ijtinabe ko woɗɗitagol wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. shukran jazakumullahu khairan.